tarde, Alan Sirahotu, bem-vindo a programa Escola Bauma, hamutuk ho Mambentura, Tempo Lokraik, classe hat to classe nen. Aprendizagem judia. Hoje, ita se aprende. Se le parte da cia, esse livro ele mata. Se aprende litan com a prefixo sira, no se rona história, o corvo e a raposa. No hala tradução, o português pateton e a literacia português. Se nós aprende com a oensa, calcula máximo divisor comum, no explora conceito de densidade. Literacia tetum. Italeha mutu. Parte da siak. Amo Alfonso takani matan. Hamnasa kik musu ihani ibun. Hanesan nia sebele hari ili matar ni oin norona ni lefuan. Hauni ulung fatuk na kono pergunta. Halo nusama ka amo bele hatene histori idane. Hauhusu. Oni aman na konta buat hotu mai hau wacu. Hauloki hauni ibun noak fodat. Husi hauni aman. Los duni wacu. Durante tinambarak, oni apa mai buka hau ia fatumaka, hodi dalalia konaba hahalok at militar Indonesia sirnian, nomos konaba ema nebe nia konyese ia ilaran. Ili matarne ema nebe fo kontribusaun makas ba Timor Leste ni ukun rasikan. Amo. Ili matarne se. Ili matarne tutuala ni oang ida. Naran Nino Koni Santana. Nino Koni Santana mak Timor Leste ni asuaing ida nebe famoso tebes amo. Sim vacu. Amo Alfonso Hatan. Hanesang oni aman uluk hateten. Ema ida bele halo diferencia bot iha mundu ne. Oni aman rasik halo diferencia bot. Ida ba causa ukun rasik anian. Ne kamu. Hau responde ho curioso. Sin vacu. Oni aman mak zasintu. Uluk ne sekolah ihane. Hamutu kone belung bot Nino Koni Santana. Ho tulung hosi oni apa Koni Santana konsege halai husi bapa sira. Ita ni apa kair metin ni amizade ho Koni Santana nomos prinsipio lutanian. Hanesang konis no emaseruk barak lah limar. Nia brani halo diferencia bot ia Timor Leste ni historia. Hauni isin fulung hamrik. Haula konsege hasubar hauni hak fodat. Homatan bokon, homatan ben. Hawa kuak metin Padre Alfonso. Obrigado barak. Amo. Tamba fahe historia ne ho hau. Historia ne onian vacu. Amo Hatan. Fulan rua tu irmai Padre Alfonso fila ba aman maromak ni kalunan. Hanesan nia hein to bele fahe segredo importante no bot ne ho hau. Segredo ida nebe loke hauni matan no hauni fuan ba historia resistensi nian. Segredo ida nebe ajuda atu hatudu dalan hau tenki hahu iha nebe. Depois de hakoi amo Alfonso, hau decidi atu halo pesquisa konaba Nino Koni Santana ni Morris. Hodi bele hakere konaba ni kontribusaun ba Timor Leste ni ukun rasikan. Tamba Koni Santana ni relasaun amizade hau ni aman, hau senti besiklos honia. Hanesan nia sai hau ni mambot rasik. Ia pagina tu irmai hau se fahe buat nebe hau hetan
Conaba Connie Santana ne Morris. Hau ne pesquisa ia biblioteca UNTL nian no ia internet mos hamosu buat interesante bara Conaba Amo Alfonso. Lihu si hakerek historia idane hau cumpre ona hau ne promesa ba Amo Alfonso. Bahau ni apa? Bahau ni Anrasik, nomos bahau ni Alunu Sira. Alin Sira, ita kulio ituan kono ba historia nebe imi fuen rona. Halo favor, copia pergunta serne no hatan iha caderno. Ida, saída uma relação entre Antonino e Limatar Nonino Conis Santana, Rua, Padre Afonso de Hancatak, Jacinto, Macvatsu nia apa. Jacinto foi contribuição saída ba Timor-Leste. Tolu, iha história nia hun, Padre Afonso de Han, iha funularang, situação barak haturu katak, sentimento humano botliu ema ida nia Hanoi político. Halo favor, liga frase ida nee ho história e Limatar. Pergunta Sira ato hatan iha caderno makne. Ora Sida, bela conta tuir ba família no imagina, saída makarek se acontece aban. Tempo gramática. Olá, Alin Sira, hen katak imidiak hotu. Boa tarde, no bem-vindo faliba gramática liantetun, hamutu kohau tita. Ohin loron, ita se continua itanya tópico horisei, afixo Sira. Ita hare fali itanya bangku liafuan. Alin Sira, ita iha tipo afixo hira? Se lembra? Los, iha afixo tipo rua. Prefixo no sufixo. Prefixo Sira ba iha nebe? Los, iha liafuan hun nia oin. No sufixo Sira? Iha liafuan hun nia kotu ka ikun. Parabéns, Alin Sira. Agora, semak halo ninia serviço ba uma horisei. Hen katak imi hotu halo. Molo continua ho tópico ohinian, itahare hamutuk serviço ba uma horisei. Hau foha no indet katak, itani serviço mak atu identifica lia fuan hun Sira. Iha tabela tu irmai, itabele hare lia fuan hun Sira, nebe marca ho kor mean. Bele hare husi lia fuan Sira ne, nebe mak lia fuan hun. Los, mak, foer, subar, halai, hakoi, lanu, haluha, mata, vera, mei, lao, lekar, no hakerek. Kita confunde e me hare katak letra Sira, ha, dala barak sai prefixo. Mai be, ihalia fuan halai, hakoi, haluha no hakerek, Sira laos prefixo. Letra H no A parte det husilia fun hun. Nune agora itahare hamutuk ho detalhe ituan itani prefixo Sira. Atu halo hanesang ne se conta história ida. Imi pronto? Olá, hau nienaran abin prefixo, hau ajuda lefuan Sira atu sai o enselo coituan. Nomos aumenta vocabulário. Hau mosu iha lian barak, inclui lian tetun. Dala barak, itabela reconhece hau, tambah hau halo husi letra Sira. Na, ha, ka, ma, sa. Tangne silabas Sira ne bele hanesan mágico. Bain hir hau choque ho lefuan balu, ho di usa silabas Sira ne, hau obriga lefuan Sira trokaan. Exemplo, dala rumah hau sai iha lefuan forma na, no choque malu ho lefuan ben, bain hira hau belit ba ben ni oin, hau halonia sai fali na ben. Ne mak substantivo, ben sai fali asaun. Hodi atu halo batruma sai na ben. Hau lalori nia do konsini nia significado los kalai, mai be hau modifica nia oituan. Dala rumah hau usa forma ha no choque malu ho lefuan Sira hanesan dame.
Dame lefuan furak katak pas. Ne substantivo. Mai be bain hira. Ha choque malu honia ni sai fali verbo hadame. Fodame capaz. Kahalo atu simu malu fila fali. Tambahau hatene katak dame la mosudet. Dame I hadet bain hira mahalo. Dala rumah hau mos sai iha forma ma. Nune bain hira ma choque holefuan hanesan hein nebe mak verbo ne sai fali substantivo. Mahen. Mahen katak nebe mak hein buat rumah ka rumah. Bele hare lefuan hein no mahen basic malu na fatin. Mai be hau obriga atau modifica ituan. Dala rumah bele haremos hau iha forma sa. Hanesan bain hira hau troca lefuan sukat atau sai fali sa sukat. Verbo sukat sai fali substantivo. Hau mos hakarak fahatene katak hau gosta det. Hakerek nebe furak. Hau la gosta rona lefuan sira nebe ladung kaber. Nune dala rumah bain hira hau sai no remata ho letra A det. Itarona ladun furak los kalai tangne dala barak I dala rumah mos hau mos aumenta letra kapa ka emi atu sai fali nam nak hak mak. Exemplo balong husi hau nia esforço ne mak kari sai nam kari. Dedar sai nak dedar. Tein sai mak tein. Tuir sai fali hak tuir. Nune ketahalua hau. Abin saida alin sira? Se lembra? Abin prefixo. Bain hira hakarak muda lefuan ida atu hetan significado seluk no bain hira hakarak aumenta vocabulário no halo ita Nicolia no hakerek sai rikuliutan. Alin sira? Gosta história ne kalae? Hen katak halo imi compreende liutan prefixo sira no ajuda a tu identifica sira. Ohin la iha lefuan phone atu tahu itanya bangko lefuan. Tamba lefuan prefixo ita hatama tia ona. Mai be ba serviço ba uma que tahaluha katak grupo letra sira hanesang na ka sa ma no ha no sira ni kolegan nam nak no hak mak prefixo sira nebe muda lefuan ni significado. Agora hau hakarak alin sira identifica lefuan sira nebe usa prefixo lima. Halo lista no usa sira iha hakerek rumah. Hakerek ne bele halo hosi tipo texto oin mai be tem que usa lefuan lima ne iha hakerek ne nialaran. Sekarang la compreende conceito prefixo na fatin, bele bolo número ida rua, ida mamuk mamuk. Gratuito. Fossai além sira ni dúvida, no ema se bolo fale ho informação nebe precisa. Obrigada bara, até aban, no que tahaluha identifica prefixo sira. Parabéns balin sira, que tahaluha hakmate que uma, no sempre faciliman bem. Adeus. Tempo gramática. Olá! Volta outra vez comigo, Camélia Cardoso, e agora eu vou contar uma história intitulada A Raposa e o Corvo. O autor deste texto é a equipa curricular EB, adaptou da fábula A Raposa e o Corvo. Um corvo que passeava pelo campo apanhou um pedaço de queijo que estava no chão e fugiu, acabando por pousar por cima de uma árvore. A raposa, observando de longe, sentiu uma enorme inveja e desejou comer o queijo. Assim, pôs-se ao lado da árvore e disse: "Por certo que és bonito e gentil, e poucos pássaros aqui te ganhem.
Tu és bem disposto e muito falante. Se conseguires cantar, nenhuma ave se comparará contigo. O corvo, orgulhoso de todos estes elogios, levanta o pescoço para cantar. Mas, ao abrir a boca, o queijo caiu-lhe e foi parar mesmo em frente da raposa. Esta apanhou-o e foi-se embora, ficando o corvo esfomeado e aborrecido com a sua própria ignorância. Vitória, Vitória, acabou a nossa história e adeus! Gostaram desta fábula? Vamos ver se estiveram com atenção? Ao lerem a fábula da raposa e do corvo, encontraram algum substantivo? Que nomes encontraram? Isso mesmo! Corvo, campo, pedaço, queijo, chão, árvore, raposa, inveja, pássaros, ave, pescoço, boca, ouvidos e verbos. Lembram-se de algum verbo presente na história? Fugiu, acabando, usar, observando, sentiu, desejou, comer e muitos mais. Boa, muito bem! E adjetivos? Quais foram os adjetivos que ouviram ao longo da nossa fábula? Bonito, gentil, bem disposto, falante, orgulhoso, esfomeado e aborrecido. Acertaram algumas palavras? Boa! O nosso tempo acabou. Oh, foi bom termos estudado juntos. Adeus e até amanhã! Matemática. Boa tarde, Alinsira. E outro dia kalai. Hamutuk fila falo hau Daniel. Iha tempo matemática ba programa Escola ba Uma. Ohin loraik ba Alinsira nebe mak iha klase hat 5 nonen. Ita se aprende com a máximo divisor comum. Máximo divisor comum acontece banhira ita buka fator nebe mak asliu entre número rua. Maita hare exemplo rumah nebe mak hatudu on samak ita belehetan máximo divisor comum entre número bot rua. Primeiro mak ita se buka máximo divisor comum entre número nen nos sanulu resen 5. Ita se buka número nebe mak ita bele dividi número nen, mas be la iha resto. Por exemplo, número nen, ita bela divide ba número ida. Número nen mos ita bela divide ba número rua. No número nen ita mos bela divide ba número tolo. Quando ita divide número nen, com número ida, rua no tolo, ita se lahetan resto. Então, ita tem no kata fator husi número nen, maka ida, rua no tolo. Número segundo, sanulu resin 5. Sanulu resin 5, ita bela divide ba número ida, número tolo, no número 5. Banhira ita divide número sanulu resin 5, ho ida, tolo no 5, ita selahetan resto. Então, alinsira, fatores ba número sanulu resin 5, mak ida, tolo no 5, maita hare hamutuk entre fatores número nen nian, no fatores número sanulu resin 5 nian. Número nen nian mak ida rua tolu, no número sanulu resin 5 mak ida tolu no 5. Alin sira bele hare kalai entre número sirane ida nebe maka hanesa no aslio. Número tolu los kalai. Número tolu mak número nebe hanesan entre fator número nen no fator número sanulu resin 5 no número nen mak bot liu entre número siraselo. Ida ne mak ita considera nudar máximo divisor comum. Dia alin sira anesan ohin ita hare ona fatores sira ba número nen no número sanulu resin 5 ita hetan kata máximo divisor comum ba número nen no número sanulu resin 5
mak numero tolo. Diak alin sira, tuir mai alin sira sehare pergunta balu, nebe mak alin sira bele halo nudar servisu ba uma. Favorida halo pergunta sira ne, hodi diak, hodi nune banhira alin sira ba sekolah, alin sira bele lori fila fali, no haturu ba alin ya manorin matematika sira. Magnedet alin sira ba itania lisaun ohinian, hau heng katak alin sira se continua na fatin pratica matematika iha uma. Adeus! A favor, determina máximo divisor común entre números sirane. A. Sanolo resin rua, no sanolo resin walo. B. Rua nolo, no sanolo resin lima. C. Sanolo resin hito, no nen. D. Sanolo, no sanolo resin hat. E. Rua nolo resin walo, no sanolo resin hat. Tempo Ciência. Lorong dia kalian sira, ohin ita si aprende konaba namlele no mout no densidade. Alin sira hatene, saya mak namlele. Namlele mak bahira sasan rumah ita tahu ya be, nia latumba belaran, mai be nia iha nafatin beleten. Exemplo, se hau tahu botir matang ni iha be, nia latumba belaran, mai be nia iha deit beleten. Ne maka namlele. Agora, saya mak maut. Maut, mak bahira sasan rumah, kita tahu ya be, nia tumbaliu belaran. Exemplo, bahira hal tahu fatu kia bela be, nia laos namlele ya beleten, mai be, nia munutun liu ba beokos. Agora, pergunta bot maka, tambah sama sasan rumah namlele, no sasan rumah maut. Resposta lalais ba pergunta dane maka karik sasang ida todan, entau nia maut lalais, no sasang balu kaman, entau nia namlele habeleten. Exemplo, makane sang oina fo. Ita tahu aku botir aku matang ne ha beleten nia namlele tambah nia kaman. Kompara ho wahire ita soe tama fatuk ne ha belaran nia maut tambah nia todan. Los duni, entau atu determina sasang rumah maut kanamlele depende banyak todan. Mai be, ia pergunta selu kita tan. Ia tenia muris lor-loron, dalam bara kita observa katak, sasam balu todan, no bot, mai be nia namlele. Exemplo makro, nia bot, no todan, mai be nia namlele iha beleten, ka iha tasi. Sasan rumah kik, no kaman, mai be nia bele mut, ia be. Exemplo maka fatuk, nia bele kik, no kaman, mai be, nia sempre mut iha be. Ne tambah saida. Tambah, depende ba sasangne nia densidade. Então, saida mak densidade. Densidade maka grandeza, nebe ke hatudu quantidade massa, materi idanian iha volume balu nia larang. Iha volume rumah. Bahira hau explica definição husi densidade dane. Halo alisira confusão, los kalai. Então, atu compreende né dia clio mai ta halo pratica hamutuk sasane be que ita usa ho di halo experimento hin loroninia maka botir aqua tolu ita iha plastik rua nomos kabiru atau halo dasi nomos ai ita precisa fatuk sinelus rohan botir matan regua no be. Então, hau ya aqua tolu nebe que nia volume hanesan, ka nia tamanho hanesan, mai be nia todan la hanesan. Tambah ida mamuk, ida seluk metade, aqua metade, no ida seluk aqua nakunu. Agora, ita tau toque a belaran, no observa tok, sai mak mosu. Botir nebe que aqua nakunu tau ya belaran, ita hare nia quase moti a belaran, ya. Sorin toran babot mot babelaran. Hau tau tam falida aku ane beke metade, nia namlele metade ia beleten. No, wanhira kono hau tau aku ane beke mamuk, hare nia namlele asti ia beleten. Entau ia diferensa los kala ia aku tulune. Irane atu hatudu katak, aku tulune nia volume hanesan kan nia tamanho hanesan, mas tambah nia ia diferensa todan, entau aku ane beke todan liu, mau tia belaran,
Aku ane beke ladun todan, nia namlele metadi ha beleten, no aku ane beke kamahan liu, nia namlele iha beleten. Então, husi experimento irane hakara katuru baita katak, todan ka masa materiane influenza ba materiane atu namlele ka maut iha belaran. Husi experimento irane haturu baita katak densidade iha ligação metin ho masa ka todan husi materia nebeke ita tahu iha belaran. Significa katak densidade iha ligação metin ho masa ka todan husi materia. Ka ita bele dehan ia proporção direta. Significa katak vai hira ita aumenta todan nia densidade ne aumenta. Sasan rumah nia todan ne aumenta, nia densidade ne aumenta. Vai hira quando nia densidade ne aumenta, bele determina sasan ne maut ka namlele iha beleten. Então ali sira compreendendo katak buat tidak nebe que determina sasan atu maut ka namlele ida maka nia todan ka masa husi sasane rasik. Maibe hanesa oina udehan katak sasang balu maske bot no toran maibe nia namlele no sasang balu maske ki no kaman maibe nia maut. Agora ita halo fali experimento tu irmai atu hatudu. Molo katu haturi dane hakare kita hotu halo balanço simples sida ka nia todan ka sasang nia massa, agora ita hare fali sasang nia volume ka sasang nia tamanho. Molo katu hali rene hakara kita tetulai sasang rua, atu tetu tambah ita dasi laiha, ita halo de dasi simples ane sangne, ita tara kabiduhan sane. Molo kita tahu sasang nia hanesan los kalai. Então ita kesi plastik ruane ihan nia ninin ruane. Hau tahu uluk sinelus ya partida né? Depois ya ne sasan ninya todan sasan ruan ninya todan quase hanesan kita bele dehan katakan hanesan ya los kalai. Então se ita hare sasan ruan ninya todan hanesan oi itu bel hasai. Hau ya sasan rua nebe ke ida ninya tamanho bot ka volume bot ida seluk tamanho kik ka volume kik. Maibe sirnai ruane todang hanesam masa hanesan. Tambah ohin au tetutiana kat sirnai ruane todang ne hanesan. Maibe sirnai ruane nia volume makla hanesan. Sinelus ne volume bit volume bot i fatuk ne volume kik. Tahu agora ita soetok ruane ha be. Saya mak mosu sinelus ne namlele ha beleten i fatuk ne maut ha belaran. Saya mak mosu sinelus ne namlele ha beleten i fatuk ne maut ha belaran. Maske sasan ruane nia todang hanesan. I experimento primeiro ita hatene ona katak atu determina sasan ida namlele ia beleten ka maut ia belaran depende ba sasane kaman ka todan. Segundo ita hare katak atu determina sasang ida maut ka namlele ia maut ia belaran ka namlele ia beleten depende mos ba volume husi sasang irane. Husi experimento irane explica ba ita katak densidade ia relação metin ho volume ka iha ligação inverso ou ema bele dehan katak iha proporção inverso. Significa katak vai quanto mais sasang ida ninia volume ne bot ka aumenta sasang ida ne ninia densidade ne kik. Densidade kik. Quanto mais sasang ninia volume ne kik, nia densidade ne bot. Então, ita bele compreendendo katak buat rua maka determina tambah sama ka sasane bele mod ka namlele iha beleten husi experimento ruane. Então importante tebes atu bele compreende katak atu bele sasane mod ka namlele ne determina husi
sasane ninia massa ka todan, nomos sasane ninia volume ka tamanho. Lia fuane be kita bele usa atau bele descreve sasang ninia todan ka ninia massa, nomos sasang ida ninia volume ka ninia tamanho, maka usa lia fuan densidade. Então, além de compreender na densidade maksaida los kalai. Densidade maka refere ba sasang ida ninia volume, nomos sasang ida ninia massa. O ka refere ba sasang ida ninia tamanho, ka sasang ida ninia todan. Quanto mais sasang ida ninia volume ninia todan ka peso ne aumenta, nia densidade ne aumenta. Quanto mais sasang ida ninia volume ne aumenta, ninia densidade ne menos. Ausente ida ne maka prática o hiloro ninian, hau espera kata kalin sira bele comprende, saida mak mod, no saida mak namlele, no saida maka densidade. Molok hau remata, hau hakarak fo serviço bauma balen sira. O hini ta aprende na katak, atu determina sasangi da mod ka namlele ne, husi buat rua. Ida maka sasangi dan nia todan, no ida seluk mak sasang ida ninia volume, nebeki tahanaran densidade. Agora, hau hakarak husu balen sira, atu responde a uma pergunta irane. Maneira tau sasang ihabe bele foi influenza o insa sasang ne bele mod no sasang ne bele namlele kalai. Atu bele responde a uma pergunta ne, hau hakara kalin sira bele halo experimento nebeke hau haruka hane santu irmaine. Hau hakara kalin sira cair rego hane sane e depois primeiro tau nenek ia beleten. E depois observa saída makmusu. E depois tuir fali mai tau ho maneira hanesane tau tunia mihisne tumba belaran e depois observa saída makmusu. E vai hira alin sira observa tem que explica tambah sama ka buatnya acontece hanesane. Hausen tidak nemak serviço ba uma balensira e matéria ba disciplina ciência natural maka to ihane e adeus. Alin sira, bate PC kita halua hatamba pergunta sira nebe foi hato durante disciplina tetum, português, matemática, na ciência natural. Alin Dovensira, obrigado barak tambah acompanhou no programa Escola Bauma Edesang Ohin. Alin sira labela haluha, ida, hakmatek iha uma, rua, ajuda amaho apa, tolu, estuda homon alin sira, hat, fasa liman bebek ho sabaun, 5, hadomi malu iha uma. Labele haluha, acompanha na fatin programa Escola Bauma Edesang Tirmai, Ohau Ventura Maya. Adeus!